Zonet Zing Daifim clear to te zibai ule saireng pui kania in he September ni sompali sangni somni pali in rinni ni in kumsangni pakwa a cancer banga kumsumnga pasari mi ni thi Hollywood actor Lartak Patrick Swayze thi champhawe sompanga na ane kumsangni paria January thakan pancreatic cancer ane ti mu chwa ania cancer enkol naman ro chaber lethar ber manga enkol nima se me yazugna satawangin adam chen tura thlen phaglo tur thu ama ngein asoi ane Sansin tharingai thang o Liming Khan Chief Minister Pulal du Oma ka Ishwayim Planning and Program Implementation Conference Hall tun thatchunga honman tura raman Mizoram Sarkar flagship program handholding scheme chungchang in Shilshiat na Minister Tele Sombik te Pualim Mizoram State Policy Coordination Committee tenen anbuat sai Chief Minister chuan bana ka scheme ataka kalpuya ni the naita chulo mumati thosoya kumin bi khichu pilot phase angin akal phot anga nakuma changchuan lian taka kalpuyan tumangti in thuma asoi chumi nuwa Dr. K.C. Lama somzawa chuan handholding scheme atana in buat site dan le hehuna sombi te puala in shirshad na an buat site chante asoi vebok anem MSPCC member secretary Pulama soma pachwa chuan scheme kalpui dan tur soifia na huna manga he scheme apex body chu Mizoram State Policy Coordination Committee anne Nodal Department Khanswate mga kalpuitor component pangani aniang malang na chortu te hi beneficiary tilovin progress partner ti turnia deal turne thopui tur he line department ten anthanga nga training le thil tul dang apiang anti puyanga man lang na tina an kai shwayang akalpui dan tur kim changte adil dan te abo zuizel dan tur te chu honani nuwa chiang zo katarlan ani don ane Meeting ahian ICT Informatic Officer Pusilorin Philipswan handholding scheme portal soifia na huna mangboka nimin meeting ahian thlaithar leidan tur raman na inshad na ne ngalane sarkar chon raman na lo siam to angin thanchwa palite chu achulang zela support price peg nge ani don ti tarlan ane Nimin Khan Chief Minister Pulal du Omohovin CM Conference Hall Mizoram State Project Monitoring Committee Tetsuan member pung huap chutkhom chumthum na neya an malak to chinte an clear let Chairman Pulal du Omatsuan hunreilo te chunga malak na enge mazat an kalpui manawangin Project Monitoring Committee Tetsunga lom thu soya an na tho te chuan ra tha chwa nge don ti atarlang member tharte an omawangin imelsha na hunan neya chumizoa member secretary thar Pulal Thanzuala ralte engineer chuan project and endik somni pangate report peya heng project tina thil fel lo nia an shiat an mu chwale rodna an the lut te chu an soihong hal zela malak zui dan tur thutluk na an siamane meeting a hian puarlerin oma vice chairman le member dangte an culture le ane nimin chonu khan central YMA committee room a NGO coordination committee Shwaitu tele Manipura zofa una pol shang telna Zo United Shwaitu te aningkom. Meeting hi NGOCC Chairman Pulan Matswana, Central YMA President Timbok Tswana Kai Shwaya, Central YMA Assistant Secretary Pu Fabian Lefak Oman in Lomna Thuasoi, Zo United hi Convener Pu Albert Rentley Hovinan Tela, Zo United a Tel Pol Shang Mar In Pui, Mate Tribe Council, Zomi Council, Mizo People Convention, Sukte Tribe Council, Paite Tribe Council, Tangkal Tribe Organization, Hill Tribe Council, Manipur Tribal Forum, Delhi, Indigenous Tribes Advocacy Committee Ayo Chote Antel, Polchan Khat Kongchiale Harsatna Dangawanga, Del Tailo Anombok, Inkom Hona Hanzo United Kalzel Dantule, Manipur Azofa Una Shangte, in Pum Kadnale in Una na Zungsang te Soihonia, Zo United he, Zofa Una Nam Shangte, Lungrual taka antel na ani awangin ti chakzel achul thute in una na le in pum khat na konga theitop chwa achul thute soiho ane Zo United hi nikum sangni somne pathum September ni sari khan NGO Coordination Committee le Manipura zo na thak una pol shangten Central YMA Committee Ruma andin ane Niming Khan Ministry of Animal Husbandry and Dairying Watsai Indiaram Asian Veti Minister te into khomna mansun mi chu
Convention Center Lok Seva Bhavan Bhubaneswar Odisha ni in Mizoram Asian Veti Minister Pusila Soivongapo Atel. Hein to khom na hian Union Minister Raju Ranjan Singh chu khwaliana neya State Tinachangyan Minister le officials ange mazatan kal ane. Heman sumi thi ranvula e zonna le bongnu te thar chwa na konga sarkar malak na shangshangte sot zog na ti lotlin ani the nan sarkar lai pui state le UT te inron khom na le soi khom na ane. E conference a hian Minister Pula Soivonga po into soyen Mobile Veterinary Unit noya mi chorte lo Government of India achanga release thwai atul thote ASF in Mizoram State atuama wangya Mizoram ranvul tuten antorna sadzia le somdolan ngai thote soyen Central Sarkar chu malak saktur le vaccine rang taka siam emo ramdanga changa laglu dan kong dap turin angena Shileng omthar tur ven le shisel na konga India Sarkar in saktaka ma alakna Mizoram Sarkar po in theito pachwa mek thule achwa zel tur thu asoi ane. Minister hi Asian Veti Department Changin Pusila Janpuya, Deputy Secretary, Dr. Thangzadinga, Deputy Director, LNE, Dr. Viva Netluanga, Deputy Director, LH10, Anjoy O Mane. Nimingkan Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pilarimpuy Hovin, Ama Office Chamber, State Level Steering Committee for Celebration of Mimkut and Chukhoma, Kumin Mimkut Sanghi Somni Pali, Mandan Tole Akai Noi Tilpoi Mo Dangte, Unreal. Mizo Pipu Tekut Pui Mo Zinga Pakat Mimkut Su, Nikum Khan Mananito A, Mizoram Mipuitenga Ilut Alo Le Wangle, Mizo Namnun Pung Le Ziarang Som Nun Zel Nan, Kumina Po Wam Zao Te Angbera, Manle Committee Tuan Arel Ane. Kumin Mimkut Sutun September ni Somtum Sanghi Somni Pali, Tojan ni Kian Vana Pahol Aizola Aman na Pui Berzo, Nga Anidona. Mimkut Sanghi Somni Pali Pualhian, essay competition, panel discussion, Sungko Tinten, and Mangay Kalmasate, Klan Siam Chadlet, Zay Chadlet, Zului Kilho na Hunte, Te Ang Angaman ni Seti Arelani. Mimkut Densanin Riang Vaite Klan Mual Zemabo Kamitso, Ti Filet Zay Chatni Seti Arelani Bo. Lunglei Officers Club Tsuan Nimin Tsunhukan Lunglei Government College, Azirlai Te and Malam Hunatana Kaishwainale, Kongko Muna Career Awareness Program and what say. LGC Multipurpose Hall LOC Career Awareness Program what say Hian Resource Person Pathum, District Sainik Welfare and Resettlement Officer, Major Rebecca Il Tsakswag, Lunglei, LRNS Settlement Officer P. Jennifer Vanel Shuai Patswale, MRB Lunglei Branch Assistant Manager, P. Christina Lalsan Himisailo, 10 competitive exam Shangshang, Sipai Civil Service Le Banking Le, exam Dang Matson, to Russia Turpoi Mo Shangshang Anzir Tira, Zirlai Te, Anzirlai Le, Zirzon Tua Animbuat Saidan Turte, Navang to Takara, in El Namatson Te Tule, Manikut Koya Azon Nabul Chan Te Tura, Riruput Mang Digle Nunpung, Chate Anzir Tirboka, Zona Letsan Huntman Anibo. A Career Awareness Program Hilunglei Officers Club, President Pro Francis Lanutluang Aralte, 2nd Battalion MAP Commandant Hovin, LOC Obil Tele, Executive Committee Member Enge Mazatin, Anman Puya, Zirtir to the Wab Nanwaya, Lunglei Government College, 5th semester Zirlaiten, and Sim Ane. Lunglei Officers Club Hilunglei Municipal Area Tsunga Central State Sarkar, Nato Group A Offices Den, Anmani Napangay Pi Alama, Ramle Nam, Kotlang Tana, Rongbol na Zawzok, Anne Te Nana Intel Com na ni in December ni Somperiat Sang ni Somni Pathum Khan din na niya, Tunahian members Zapakwa anum mek ane. LOC hiyan ni kung Christmas Bagveta kami har sa tele Janpuy ngaite, Janpuy nan charity concert and buat sa ibaka, Kumin Khan HSSLC, exam lungle changa top 10 na lang zirlaite, Soy moy na an buat sa iboka, Career Awareness Program hilungle zirne in shanga, Labuat sa Tsunzom Zel, Antum Ane. Mizoram Media Cell Police Headquarters Aizol Tsuan Tunnaya, Mahindra Thar Pathum Le Tsungtsang at Tutsuan Siyama, Tsuta Tarla Nani Dan Tsuan, Chief Minister here Government of India, Table of Precedence Pasari na Omin, Z Plus Category Security Pekaniya, at Swabayan Amalama Pilot Car in Ma Shwaya, Anunga Escort Motor Le, Tail Car in Azui Turane. Sumi atana lirte manchintetsu
Chief Minister Motor Kol Nilovim Police Department in Security at sanga pe kaniya. State danga anzin po in Chief Minister tehi security pe kanne. Mizoram Chief Minister pilot motor pani hi gypsy niya. Escort motor hi bolero ni in telkara po gypsy bok manchin ne. Henglir te hi an upave to lea. Longran na man na sato an ni awangin an trong to le. Tun naya Chief Minister zinna jum thumngot an seto a. Jum khat pe chu escort motor hi aizol a nuho angai hialane. Atlak to tur motor dang ngai to angai khopin na om to a. Security motor at hian Chief Minister hi security mumar neilovin akal ta china ne. Hi police department swan angai thu takle a. Jum thum lai at to awang le gypsy te hi company la minan siam chwa to lo. Anti-lock braking system nei lo. Power steering ni box silo an ni awangin arang theyang berat thak ngai ania. Mizoram leilung ngai to in four-wheel drive thoba thak ngai awangim Mahindra Thar hi le anita ane. Z plus category security pek nge ngai ani nate chumia tana lirthei man mek an lo upat to boxi awangte ahim tok to lo awangte in police department swan hunrei tak man zuizel thei tur akhal to le lirthei chuang security officers te tan po a him change chu an le ta ane. Heng motor thar te hi Mizoram Police Department in CM Security Police Duty te manatana le ania CM mantura le ani lo ti in Tarlan ane. Nimin Khan Aizawl Municipal Corporation Ward Number 6 Corporator Tana Tlanthar Puishla Remtluang Alaklu in Komtsu Board of Corporators Meeting Hall MC Office Trumpuya ne ane. Aizawl Mayor Pularin ne ngasilo chuan helaklu in Kom hi kai shwaya. Aizawl District Magistrate Pularshia Puya Engineer chuan Ward Number 6 atanga Corporator Tura Tlantlin Puishla Remtluang atsu rinom na thu tiam tirin na lalu tane. MC Ward 6 Bial2 Pujonzo Sanglia Naralte chu ni somni pakhat thlathum sang ni somni pali khana thi awangin State Election Commission Rahman ne in August ni somni pani khan he ward tan hian by election ne ania he in thana hian Puishleram tlwanga ZPM candidate hi thlantlin ane Puishleram tlwanga laklo in khom hi UDM PM Minister Puke Sabdanga chuan aman pui ane. Voina District Headquarters Shangshanga Khotsin to weather.com in the Tarlan nanin Aizawl lumlai berin Celsius degree somni panga avo lai berin Celsius degree somni lungle somni pali le somni siha somni pathum le som pakwa longtlai somni pali le somni pakhat champhai somni pahni le som pasari sertip somni panga le somni kolasip somni pariat le somni pahni mamit somni paruk le somni pakhat saitwal somni panga le som pakwa nathial somni pasari le somni pahni khozol somni pali le som pakwa Voin hian ruasur theina champhaya za za khozola za za siha za somkwa pakwa longtlai le saitwala za somkwa pasari lungleya za somkwa paruk nathiala za somriat pali kolasipa za somriat pakhat serchipa za somsari pakwa aizola za somsari panhe mamita za somruk pasari te ruasur theina omni in weather.com chuan atarlang fagna huni manglokang Nule patatana thulomum company dang tene na te khina achunga omzat in angrang sia tlom si quality chiat pha chuang si lo kiri soft pants diaper hi in hanbel chiang don te ang kiri soft pants diaper hi nu ti ta na hak tir ol sam tur takle no pang ta na hak nuam tak tur siam ania tin nau pang vun raule vun long asiam velawa nau pang vun ta na shisel tur siam ani tin he diaper hian hu a hi phulcha ema darka rukchung engma liklau tur siam ani kiri soft pants diaper hi ileidu emo izwardu ani chuan engtiklai po in TS Enterprise sa order le theireng ani Super Stockist in Mizoram TS Enterprise Ni zung nat na laka ivun a himem Evian judge san care hian ivun san barn turle boruak bollo mai dibol theilaka avengang che Skin whitening ani ngalbo No, they don't really care what you're going through. So you gotta show 'em, baby. You
gotta show them the real you. You gotta give them what you've got. No, don't let them see what you're not, 'cause you are strong. You are wise. Ni zung vun ti chetu tur aven ba ka than na sa a velo. Evian touch sun care nen ni man nuam le. Evian ni Perfect, darling, but no, there's nobody in the world. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hian local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan kol ngal boke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. KT Enterprise ramhlun nota hian TV, fridge, washing machine, microwave oven, air conditioner le deep freezer, company sang online pricing kan zuar ta e direct kan chani wangin atloma company brand warranty fekani boke tin sofa te ta thulom kanon thlen le chu hei hin mani ti chiet ni lo kum khat thasom pani chungam han tlak lawa chiet chuan atharing kan thleng sak thei bok district som pakata chin lung chuak sofa te u tlom si thasi in tan kan chop chuak ke kan bungrua te installment in kan pe theya zuar chhong du kan pui thei reng bok India Rama Aluminium Company hunle changtlung anupam aluminium kan kol boka tukver frame partition le aluminium hanasi reng a chuan anupam aluminium hi anin ti mu mek bok KT Enterprise online store ramhlun note phone number 943615 2557 Police station tele Aizawl Ponlam District Headquarters Sina Police Station te kan bekim theya tang som panga omin mechia pakhatatel tang te chu zuruya inswal boy le rui boy wanga man paruk khom pathum rui chunga lir thei khal wanga man traffic case panhe zuman sak pakhat family case tantir pakhat le narcotics case man pakhat te annia tang som panga zinga zuka inoya man he pariat ni in tang zinga za somnga pathum anne Kambyakchin Police Station som pali le outpost pakhat zinga tangom lo na police station pakwa a Aizawl Police Station a tang parukan kolaya nungchang moilo le midang tetana noksak wanga man pathum ruichunga lir thei khal wanga man traffic case pani le zuman sak pakhat te anne zonom outpost a zuruya kolaya inti buai wanga man pangan kola mami police station a family case tantir pakhat kolin lungle police station a zurui wanga man pakhatan kol saitwal police station a narcotics case man pakhatan kola Sampai Police Station a Zokothar Police Station tena narcotics case anman mechia pakhat ankol ane Nimina Aizawl traffic rules bot siaman za two-wheeler somli pariat LMV parugle HMV pani teni in poisa choitir za the cheng singli zasari ane Voini Aizawl mimale sarkar lir the vaitlan the ni ania LMV taxi le two-wheeler taxi bi le si te Zing atanga tlanin sonhudar khat atangin ete antlan the bokang Nimin tlaidar thum atanga tukindar sari thlingin civil hospital Aizawl casualty a emergency case somkwa pali an neya mithi an nelowa emergency case amber pumna le khosik ane hengzing a han admit pali an oma hospital danga changa refer pariat omin admit ngai se khumomlo awanga hospital danga thon panga an road traffic accident wanga liam nei som pakhat zinga rutliak pahni an oma wise pathum anombok Emergency labor room animin Zing dar sari atanga tukin dar sari in car chungin naupiang som pakhatan oma mechia pali le mi papa sari ni in neile tur vemek panga an ombok ane Sinod Hospital Dortlang casualty animin tlaya atanga tukin dar sari thlingin emergency case somni pariatan neya admit som paruk ni in mithi pakhatan ne Emergency case number khosik ania general ward a khumruak tlema oma new cabin le pipui ina te cabin fullin khumparuk omna ICU wa full bok lomna ward a naw piang mechia pakhata oma voinlama nei tura be se pathum anombok voin OPD a Dr. Keller Wat kemi ENT le Dr. Lelman Somiral te orthote anchulowang ZMC State Referral Hospital Falcona nimin tlaidar thumachanga
tukindar sari thlingin emergency case somni pasari anneya mithi pakhat anne nawpiang pakhat anne boka emergency case number khosik pumna le luak ane aizo khopui chunga private hospitals kambyak chinte zinga Ebenezer Medical Center a mithi pakhat le nawpiang pathum anneya NICU le ICCU wa te khum ruak nein abakan full City Hospital a mithi pakhat anneya cabin full in general ward a khum ruak anne LRM Hospital a nawpiang patni anneya cabin le general ward a full in ICU a khum ruak anne Aizol Hospital a mithi pakhat anneya cabin le ICU full in general ward a khum ruak anne Nazareth Hospital Ramlan North a cabin full in general ward a khum ruak anneya Trinity Hospital a cabin ruak ne in general and full Kanbyakchin Hospital dang Greenwood Hospital Adventist Hospital BN Hospital Alpha Hospital Care Hospital le Agape Multi Specialty Hospital ate cabin le general ward a khum ruak anne hlom ane heti hian ko pui chung damdo in shangshang le ZMCS Irish Falcona mithi kan sha the zathi pali ania nawpiang kan sha the zathi sompakwa ane tuinkar chunga aizol ko pui chung damdo in shangshang le ZMCS Irish Falcon amithi kan sha the zathi somni panga ania nawpiang kan sha the zathi za somria pathum ane nimin tlaya changa tukin dar sari thenga hospital lian deu dewa emergency case number chu pumna le khosik ane State Law Dispatch Center achanga thukan dondanin nimin lama kol phetha kan mantam liber nimin tlai dar nga le minute somli panga kan manzat megawatt za som panga point pakwa pali ania kan man tlem liber nimin Zing dar thum le chanve kan manzat megawatt somli pasari point pakwa pasari ane kan mantam liber hian central sector tutorial hydel project achanga mu megawatt somnga pasari point pasari pakwa private sector wankal solar park achanga mu megawatt nga point pakwa paro State sector Sir Louis B small hydel project siam chwa megawatt thum Kolbem small hydel project siam chwa megawatt ni point paru pakwa Kautlobung small hydel project siam chwa megawatt khat point pasari pathum Maicham 2 small hydel project siam chwa megawatt khat Maicham 1 small hydel project siam chwa kilowatt zakwa somnga Koiva small hydel project siam chwa kilowatt zaruk somro Tere small hydel project siam chwa kilowatt zali somsari le Tuipui small hydel project siam chwa kilowatt zani te atela Heng par siam chwa te hi an siam chwa tam liber le siam chwa tlem liber chho chho rwala ne 132 kV Melriat substation a maintenance shutdown lakani awangin nimin Zing dar kwa janga tlaidar li thlengkhan he substation in atsom ten par andong theilova hemi awanghan aizol veng chen khata lo cheding nei ane ni som pathum thlakwa sang ni somni pali Zing dar kwa le ni som pali thlakwa sang ni somni pali Zing daruk in kar chunga Borkala samachanga LPG low load supply check varying ten report te Mizofet aizol cylinder zaruk somni pakhat Byakungi gas cylinder zathum somni panne Zothan Indian cylinders zathum somni pali Assam Rifles Indian cylinders zathum somni pali Swakchungi Indian cylinders zathum som pariat Southern gas lungle cylinders zaruk somro Mizofet siha cylinders zathum somli panne Mizofet champai cylinders zathum somthum Zomoy Indian tlabong cylinders zathum somni pali Grace Indian tenzol cylinders ni somriat pariat ni som pathum thlakwa sang ni somni pali chunga wiring te oil depot changa load pek tele direct to Guwahati changa load la ni som pathum thlakwa sang ni somni pali chunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel Aizol bypass filling station Aizol trip cut Zemabok Aizol trip cut Akholi Aizol trip cut ATS scholarship trip cut TT Darlon trip cut LT Brothers Kifang trip cut Ngopa trip cut, Mizofet Champai trip cut, Tiroma Champai trip cut, Jeramasia trip cut, MS Petrol Lalbiagliana filling station Aizol trip cut, Hava Aizol trip cut, Lalboy Aizol trip cut, Mizofet Miniko Aizol trip cut, Latanzava Aizol trip cut, Aizol bypass trip cut, Ningmoy Aizol trip cut, Mizofet Varengte trip cut, ATS scholarship trip cut, TT Darlon trip cut, LD Puilo trip cut, LTM Kozol trip cut, Tiroma Champai trip cut, Ramsanga Champai trip cut, Kesyanglinga Lungli trip cut, Laino Bunglang South trip cut. Nimin Khan School Education Minister Dr. Ronald Thanatsuan, Science Teachers Association Mizoram, General Conference Way Somthum Pasari na, Senate Conference Hall Aizola Manpui. Kwalian Dr. Ronald Thanatsuan, Zirtir Tu Tentun Lai Thiam na Shithiama,
zirtir na kalpuya chul thu soin artificial intelligence man thiam poimo zia soya company te po in mitlem zok rain tho chwa tam zok an nei theya technology chwak thar zel mang thiam apoimo hle ani te Minister chuan zirlai ten thil thar ngai to chwa thiam the na an nei the nan cher an ngai ti soin zirlai ten an thil zira zo na an nei tam the dan nan fui an ngaya zona an nei tam hian an ngai to na awak zau thin ani te Education Consultant Reverend Dr. Kethan Zawa po in Thosuyin, professional teacher te, missionary teacher te, ramay na tak ne na thok zirtir tu te chungchang suyin. Heng mi te hian an thiam na zongzong nen, an zirtir china, ramangay na ne na zirtir tu hi Mizoramin amamo ane te. Kanram zir na hi kan siam chalawa ni chuan kanram hi atlut sedon na chu wangin siam chatna, tho angay ane te bok. STEM General Conference a hian state award to teachers ko dong tu, Puzo Tanliana le Pusila Shiliana te Toymoy na hun an mga an advisor Reverend Swatra Mason na hun an mangbok. Tunulama artificial intelligence tsungtsang an zirhawa Aizol kapui tsung le po na changin member te an kalko mani. Central YMA Kumpuan Committee Tsuan tunay September ni sarile ni som pathumin kar tsung khan rilo chishang shang engi mazat an man lea heroin honga le tiktak bur somli paruk kudam doi kodin bur zasari somni panga. Alprazolam mum singkat sang ruk zaruk somli pariat, tramadol mum somriat pakat, nitrazepam mum zanga pakat, pregabalin mum zali somni pakat, clonazepam mum somte anne. Rilo ti shang shang kai noya hian mishing somthum panhi man anniya, heng an mi man zinga paruk te chuhoma anda anne. Nimin Khan Lunglei District Disaster Management Authority Chuan, Lunglei District ta chomdol na in pasari le, sikul pasari ne na kangchal na manrua, fire extinguisher pakhat chau an lan Lunglei DC conference hall in lan na inkom he pil lan limpui patsuaw SDC chuan kai shwain additional DC le DDMA CEO pu James Myalong chuan fire extinguisher chukum sang ni somni pathum State Fire Prevention Week a Lunglei District in Mizoram District Zinga kang meveng chaberlo man cheng singa adona changa le ani thuasoi Lunglei District SP Pujela Monkimale Fire and Emergency Services Lunglea officials te achangin fire extinguisher mandan tur in komhu na ngai thlakania DDMA Lunglei achanga fire extinguisher dong tu homeless sikul te chu KK Boys Home Wada Lunglei Special Home base ne in Lunglei Home TNT Rescue Center chomdol na in Government Garden Primary School Government Rasiveng Middle School 2 Government Mount Hermon Middle School Government Model Primary School, Electric Wing, Government Primary School 2, Electric Wing, Government Pupui Middle School 1 le, Government Middle School 1 Pupui te, anne. Katizong katukin Zing Daifim Kampuan te, ani